მეგობრებო, მოვედით ფესტივალზე. დაგათვალიერებინებთ, როგორი სიტუაცია დამხვდება აქ. ასეთი სიმხიარულეა. და ასეთი სილამაზეა. Hekla. Allora andiamo ragazzi, possibile, aiutami, forza! Se tu non lo sei amado, rispondi. Sono una bionda che lasciamo le tue amiche. Mi scoppiamo tutte e tre. Se a quella l'hanno bloccata solo perché anda a casa e l'ho vista tutta da solo. Non puoi solo. Vai, vuoi bene? Vai a cambio con loro.
fuma sopra. Quando sa che non dice grazie a nessuno, ma non fa Devi buttare, se no non puoi saltare. E allora ci siamo visti ragazzi! Le mani su! Ehi, si salta ragazzi! Dove vai? შოკი, პიკი, პანიკა. ძალიან ექსტრემალური იყო. ხმა აღარ თქვა, რეალურად ხმა აღარ. რეალურად ხმა არ მექნება, ძალიან ექსტრემალური იყო. მეორეზე ვეღარ დამიხოდნენ. ჩემი გაიხარო. აი მე ექსტრემი განიცადე რომ მეორეზე აღარ ავიღო. Como se baila en la favela, real nunca telenovela, verdad y juguete que vuelan, siempre caliente nunca frío, como carnavales de río, diamantes dan escalofrío, arroba llevar vida eléctrica al río. Ave María, no estoy calor, tienes agua fría, soy testigo de tu grosería, lo malo es que no eres mía, esto es que me como cerveza fría, es más probable tu heladería, me vamos a hacer lo que antes no quería, allá donde que no bajaría.